Ni inkuru ikomeje kugarukwaho n'ibitangazamakuru byinshi byaba ibyo muri Congo cyangwa se ibyo hanze yayo. Article nta yindi ni Akatirwa cyangwa se kuba wahoze ari perezida wa Congo Bwana Joseph Kabira yamaze gukatirwa ubwo gupfa n'urukiko rwa gisirikare mu gihugu cya Congo. Ngira ngo abenshi murabyibuka aho uyu mugabo yaje kuva mu gihugu bakavuga yuko yaba yarahunze igihugu, ariko akagenda avuga yuko yavuye mu gihugu kubera impamvu z'amasomo, ndetse aho yabaga mu gihugu cya Afurika y'Epfo kubera impamvu z'amasomo. Ibi ngibi nibyo we yagiye atangaza. Ahangaha Congo ikagenda ivuga yuko uyu mugabo yabaye umugambanyi cyangwa se yabaye umugambanyi kubera ko yagiye akorana na bamwe mu banzi b'igihugu, ndetse bakagenda bamushinja gutera inkunga uyu mutwe wa M23. Ni byinshi byagiye bivugwa. Rero uyu mugabo yaje gukurwaho ubudahangarwa, dore yuko burya ngo wahoze ari perezida iteka bagifite ubudahangarwa, bityo uyu mugabo baza kumwambura ubudahangarwa. Rero urukiko rwa gisirikare rwagiye rumurega bimwe mu bintu bikomeye cyane, harimo ibyaha by'intambara ndetse n'ibindi. None kuri uyu munsi akaba aribwo urukiko rwa gisirikare muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo rwakatiye Bwana Joseph Kabira igihano. Abenshi rero bakomeje kugenda bavuga kuri iyi nkuru, bavuga bati Congo yakatiye uwahoze ari perezida wayo igihano cy'urupfu. Abantu benshi rero bakaba bakomeje kuvuga kuri iyi nkuru, bavuga bati igihugu cya Congo cyakatiye wahoze ari perezida wacyo igihano cyo gupfa, ndetse abandi bakavuga bati Bwana Joseph Kabira none mu bagabo bakoreye kino gihugu ntago bari bakwiye kuba bamukatira kino gihano. Ariko n'ubwo bwose bamukatiye kino gihano, twibutse yuko uyu mugabo atari muri Congo by'umwihariko, aho bivugwa yuko uyu mugabo yagize kuza igoma ndetse akajyana ibiganiro n'umutwe wa M23. Abandi nabo bakavuga bati uyu mugabo yaba yasubiye muri South Africa. Ibyinshi bigiye cyangwa se ni byinshi bigenda bivugwa, ariko inkuru ivugwa cyane cyane nuko uyu mugabo yaba yamaje gukatirwa igihano cyo gupfa, ndetse abenshi bakavuga bati nk'umuntu wakoreye igihugu, umuntu wabaye perezida cyangwa se umuntu yize kuyoboraho igihugu, ati ntago yakabaye kuba akatirwa igihano cy'urupfu. Weho udukurikiye, ni gute wakiriye iyi nkuru kuba wahoze ari perezida wa Congo cyangwa se wahoze ayobora igihugu cya Congo Bwana Joseph Kabira yaba yakatiwe igihano cyo gupfa? Iyi ngiyi ni Taratibu World, ni mu gace twise Taratibu Update, aho tuba tukugezaho amakuru abagiye acicikana cyangwa se amakuru abagiye agezweho. Duhure muri comment utubwire uburyo wakiriye iyi nkuru. Ikindi ujye wibuka kudufollowinga ku mbuga nkoranyambaga zacu zose zitwa Taratibu TV, Instagram, Facebook ndetse na TikTok, zose ni Taratibu TV. Duhure muri comment utubwire uburyo wakiriye iyi nkuru. Ese kuko uyu mugabo yarakwiriye kuba yakatirwa igihano cyo gupfa cyangwa yarakwiriye kuba ahabwa ibindi bihano? Duhure muri comment.